Вақыт, дәріске барға вақыт, ішке барға вақыт, ұйықларға вақыт, башларға вақыт. Сәлем достым, бүгін біздің дәрісімізге бик өзіншәліклі хәріф келген. Мен сені көңілі әліппа дәрісінде сәлемлейм, башлайбыз. Міне ол, В. Достым, сен енді кириллицаны білесің, шолай бет. Әміне анда У ауазына белгі тапмағандар. Шуңа күрә ол рус тіліндегі кебек В болып yazылса, татар сүзләрендә У болып әйтелә. Исеңдә тот. Ауыл, валшык, тауык, сауыт, ватан, вәзир, қауын, гүрләвек. Ни қадар сүз білдің? Исеңдә қалдыр, еме? Иптәшләреңә дә сөйлә, вақытында біліп қалсыннар. Ә хәзер жыр вақыты. Әйе, сағат бізге вақытны күзәтергә ярдәм итә. Ә хәзер әйдәле, бик үзенчәлекле һәм алфавитта үзенә билге тапмаган хәрефне язып карыйк. Әйдәле, басма хәрефне языйк. Башта бер сызык, аска таба төшәбез. Өстән уртага таба бер ярым ай ясыйбыз. Дөрес. Тағын бір ярым ай ясыйбыз. Дөрес, қарайлы бастырып қойған көзлік кебек, әйме? Әйдәле, хәзер язма хәрефне язып қарыйк. Онсы инде біраз дулкынлырақ. Әйдәле, кечкенә ыргактан башлыйбыз. Бір кечкенә генә ыргакны өскә таба күтәрәбез. Ә хәзер аска таба төшереп түгәрәклейбез. Дөрес, өскә менеп китәбез. Тағын түгәрәкләп уртага китерәбез. Һәм уртадан өчле ясаган кебек, тағын бір зуррак түгәрәк төшәбез. Менә шулай, монсы бик үзенчәлекле күзлек килеп чыкты инде, әйеме? Менә шундый ул В, татар сүзләрендә В дип әйтелә торган хәреф. Ой, көйсез кыз Әнвәрә, көндә йылый. Кичен йылый куркудан, йылап тора йокыдан, уенчыкларын вата, өнесен дә йылата. Шуңа аны үртиләр, йылак Әнвәрә диләр. Достым, әдәпле вә әхлаклы бул. Вакытында йокла, вакытында уйна, вакытында ялда ит. Уенчыкларыңны ватма, көйсезләнмә. Ә без синең белән киләсе дәрестә күрешербез. Вакытны онытма. Сау бул, достым. Коясың инде бу. Тапсам шуны кирәген бирәм. Да юк. Син нәрсә эшлисең анда? Менә бер хәреф кашкан, шуны эзләп утырам. Ужас! Ужас шул, кашкан әнә. Вагонга утырып киткән генә күргәннәр. Әйдә, бул шәлмә, кил, утыр. Да юк. Юк шул. Да юк. Әти, өстәлдә бугай. Алар. Үрмәкүш! Ой.
Bak, korkma. Hazır üzüm alayım. Yok, bunda yok. Mına bunda kirip koşkandır eli ol. Koy eli. Mına bit. Bunda. Hoppa. O konur. Belki harf şunda koşkandır. Haydi izleyimiz. Haydi izleyimiz. Haydi eli. Hoppa. Komurga tutunganda nerse deyip eteler eli başta? Bismillah. Diriz bu harfine başlana. Haydi eli. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Haydi. İzle. İşterek dur, işterek. Haydi izleyin, izle. İşterek, ostarak durul. Tutup duran buluşam. Haydi. Sizle mi parmağına? Yok. Yok mu? Nıgırak. Sizin vücut. Yok mu? Yok. Haydi mi de buluşur musun? Ben kurem kara, edebiydi. Dersiyken bu? Oşalasın mı? Yok mu ne? Temli mi kamera? Mında nedir xat? Mında su deyip yazılgan. Haydi kolunu yok. Yukka çıktı. Hatırladım. Ben gittim resim yasarga. Tabi mına yol harfini kiregin birem minanın. Nerse yazıyorsun kızım? Nerse yazıyorsun? Banan yasarga. Banan. Haydi. Bizim kızıl banan bulayım mı? Aha. Kızıl banan bulama. Eğerden bu yağı, kızıl bu yağı mansan buladır diye bileyim. Mine bulay. Bizim onda gül banan buldu indi. Kızım, mine bit bizden harfimiz hazır. Haydi kiptiremiz, dostlarımıza küsetemiz. Ne, tutasın mı? Haydi gel bunda. Tut. Tut. Mine dostumuz. V buldu, şulayım. Öne, üzükiyle vagonuna oturup. İyi. Ya, aytinde koya yürüdün sen? Vagonga oturup gittim bit. Ağlamadınız mı ni? Abi seni özledik de özledik. İyi. Rahmet. Meni tabuğun toptığız. V harfine başlangan sözlerini bilesizmi? Biliriz. Velosiped. Diriz. Vagon. Doğan. Doğru. O, bir bişne. Diriz tavuk sözünde de V harfi var. Şerku bilesiz iken. Doğru gelindi. Köprek harfler girensek belki bu bizge değmez. Dostlar, köprek harfler irenigіз, yeme? Bizge like'lar koyығыз neydiğinde. Like'lar koyalım. Көбейтіп koyығыз. Haydi gittik, başka harf izleyimiz. Haydi. Hoş geldin.